megalayapost.news. Kani kaan kaya nadin jampi kabut bet jampi lalu nganyo kan pencutom jampi mafila ngap kani kaan pokso. Kaan Pokso kabut yapi nadin ban penstom yapi ongka Dr. Sapronia Maunyu kabadai ka lecturer bat kanong sai an habai jingkren ban pensai halor kaan balatip kum ka protection of children from sexual offense ajakat ar habakren kawi ka program ajing kai balapelong da ka kunhun joka the ultimate legend biker association lani tulba kabala alam khamat ban pelong ya kan program ban ajing kai halor ka jingma udrox baru mantip sepang kaan Pokso balapelong mentasngi haka hall jongka umroy presbyterian high secondary school umroy hakane ke program lawan bensimenta da ubak Carmen Yuria uwenya nong tok khobor ke jela kum kongsan bat la sakiru da ka jinge donlang ke Dr. Sapronia Maunyu ke badai ke lecturer bat noi sai an ubak Kesi Luwat OC ke Umyam Police Station ubak TP Tumung principal ke Umroy Presbyterian Higher Secondary School ubak Samuel Kurba presiden ke Tulba Eastern Zone lambat kuwe kiri rangba bat kinong lam snong nalor kinong hikai bat kina school hakane ke program nalor kita gi kongsan ke bal ai jingkren ban pensai halo ke jingsta jong ka jingdi penbuat kemuduma bu drugs ka Dr. Maunyu kala khamban khia halo ka an Pokso ajakat ar ke badai gawe na ki an bagi pai ba ki hab ban tip bat kene ka an ka teru ban khum lada thombor persya ye ki kinthei ki bahapo karta ka bakat prasnem bat ka badai ru ka an ka ba ajing da kerpang ye ki kinthei ki bedang ren kum gajing syak thombor ya ka long kinthei jongki nakaliang ka Dr. Maunyu kala kren syairu ba ngimdei ban yala kai bat ka an Pokso namar kane ka an ka budin nadin lada thombor ki kinthei ki bedang hapo karta ka bakat prasnem syapo Ini mengenai program yang Ministry of Women and Child Development berwarna ningkong yang bil berpeluang yang diusahkan arja tenar kata bil usahkan arja sepuluh ini berkelat kini kini dalam kita tu kepor dan yang kecingan kunut menjadi kecimpan dan kita jumpi dia tu bagi ada rakyat inti ada penyoi kecil apa kihab kiberat kimat kupor kali jilong lulu jombi jilong tep yang sekarang ikut mereka bisa penuh bisa pembiak dan lu kibia selang kita ya kawan penjat kecil jombi dan tombol kita pun dibentang Pokso Act, the Act berada di self-regulatory section. But kita kenai bintang waktu berbatai banyak timbal juga. But if he ikut, he have to berit. Kita lu tinoi kai hani, he balak, kanai jinikai api. Abu jikin tu. Bagajala Jongi Unjur Kari Jongi United State Commission for Protection of Child Rights. Kami SCPCR telah kami yang kawai Indo. Apa donru kapten English Khasi Agaro yang kebab pilak penyot dijingkai babun dari Indo. Kebab pilak yang kebab kita coaching abiar lebih mantip Agalo for pimat ulu juga kayak kasih itu kerpang. Nagunta pan pet ini kes. Agni di sini amar mengadon dari kain dan terus belongi. Kabar mat ini ulu juga pan om pimla pan biasa ahok jom. Lima kapuk soal section South. Keliru kalau di Pagkakon yang kata legal aid mengikut Legal Service Authority kebab kilak penjit dan mengisahkan nanti kebab kimun kaman siu jengsiu. Dengan ini ngakran nomor kedai kebab ilayo diraf ibul diri dilongi agar judul kopi kilak panjang sukmat hewan yakun jie kopi kedua Rejim Imbang Jindan Legal Service Authority ilayo yung mga saat yung pag-yasat na pagkakita jungki. Dalam prolog bagi balik rumah itu bisa membawa balik rumah kaya rumah. Bagi dalam prolog bagi balik tiap
berbuat ini bandi. Kata tadi kebilang peer pressures. Bagi syak penbuat. Kita habis lui yang di kungan. Nalakna nengkong gabang. Suki nen. Kalau untuk bulu siap. Lalu biar siap cekik yang tinggi sleeping pills. Nen. Kalau tadi sini long yo menghisu. Kebamahan kan? Kita kalau kunjuk yo drop sudah lama nongkong disuku bang. Dawanya kamian menjelilu dan belai dalam situ ketiga atau dijujut yang dalam dunia. Kata dari cuma welcome. Kemarin kembali pengingat Indo drops kalau tentang lembaga kita stress, mau ke stress, apa jemput hati dunia. Lalu loneliness berway dan mayarap, yang kimiarap, diparlor kimiarap. Let's la creation school because the tension, the stress, if you don't know where you should be, the problem you should be, the issues you should be. Let's say you know mano support kita. Kapag may let's say bakil what nagilo timbang di bawah pagkakailan ng support. Kata lagi early stage instant yung timbang di. Dengan memakai will drops kita gini export dengan sabatai di sini kita pun di drops kita akan menurun dan sabatai di kita. Di hari julung yang ini let's say to be not school. Di jual ia dapat happiness, peace of mind. Baru ikuat ni di sok, di teman. Di jual di gini happiness, peace of mind. Di gini di lembang di drops di kawan. Di bang di Muslim di sarai bayi sehingga ia kata kemen. Memang rumah ini hangi kasih culture di dunia kuno. Lada dan berkawai, lada dari birthday party, dan ini berkawai di wedding, kegiatan dari kuno. Lada ni kumen dia, lada susi ia priu dia. Dan itu pun rolai nak. Kung badi itu di baik, lada komen dan subahar. Minumlah bangai kita. The only is to avoid either you are in happiness or either you are in sadness. You avoid, not try to intense it. Kani kaan kaya nadin jampi kabut bet jampi. Lalu nganyo kan pencutam jampi bafilah ngap kani kaan popso. Dikani ka POCSO, ka full form dyan kani ka POCSO yung Protection of Children from Sexual Offenses Act 2012. Jadi, siya ninyo yung kani ka POCSO Act 2012. Ngidan na kaway kaan ka manipat ka Indian Penal Code, IPC. But how kani ka IPC, doon na kibenta, kibabatay tang yang sipang ka-rape. But umdan ni habayaday bati minor. Kunta ka South India hadin ba kayo iya ka GQ step ki kambang man kamtan ka baja ya ki khuluk ki khina ki ba hapo khat prasnam kunta ka play ka jiko chipat joki ka play ki score joki ba ni don kam bandan ka an ba kata ka an ka dai ka ka POCSO Act. But yang kedekaan la play na implement ka hana khatsaw tarik jong benai November naiwe ahaja khat di hanu benda kani ka an kalong ka bakwan board ka kaman kadan ki binyak mendai kamulo kadan ki binyak mendai kamon no ubang ngap uno bahap po kani ka an kamu simple like do you henry ka don ka jikte ka jinku seterusnya ka minta menjadi anak sekali pam keekiban UI practically lomba lada don ki jinja kum ki jikliap murder baru di complaint je hadir jadi orang bah kita pang uniform police ni complain chena syaki habadal ke jingtu ni complain syaki bulan hablan kono ka crime ki comes ni ha ke eklang ka salang para pon gilik mara syaki
mama pulit. Dia ke jingkeli ke pemerintah ke lombang, lada dorpat ke jingja, ke badai, ke bakta, yang ke ijat, ke burung, ke longreneng, ke menran, jom ki kelung kena bonsien, nginju, mi syatmat, ban file, yang ke komplain. Dia yang, kamtam, hagi benda juga nong-nong finapha. Babun hagi kimi gikpa, kikiban bagi kun kila dan samlawat kidang rekarata. Kiomi kan umil persakuran sefini benut ba online ubam di ubam ba ubam naikkan teh ubam tebre ubam terbelai ubam nang set ubam nang tiang ini sudah benut hikmnya umil mo lagi gendrop benut. Dikunta kikimi gikpa gila kumnot kipen bor ya kikun ba. Kini syokkan, ada kini boykat, bat uni usunram. Kikun jengki kinandai ki minor, below 18 years. Usunram pat usuhek kai, sisnam asnam. Kabumut ba, even lada kikini kipaki menjur, bafini boykaru, kitaru kinat agani kaan. Namar, lada kinandai hapo katrasnam karka, Filmna ban I consent lani ke jing menjur. Wat lada fi menjur hi dala eru ke I kam itu. Historia kumta kum kita kijat kimiru kidan. Kumta magi benda kibat senong kendang. Kipen boy kiku nama balai kismu benut ya ucap le bat kumta jada. Dukum kini ru kani kaan kapanis yaki namar balay kidang hapo karta kaba katras nem syapo Megalayapost.news